Wow, 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 teman-teman, kita bertemu lagi dengan ondel-ondel papak, teman-teman. Wow, ternyata ondel-ondel papak tidak ada kepalanya lagi, teman-teman. Gimana, langsung aja kita kasih kepala ya, teman-teman. Wow, ternyata si bocil ngasih kepala ondel-ondel, teman-teman. Wow, keren juga ya, ondel-ondel papak tanpa kepala bisa goyang-goyang tangannya, teman-teman. Wah, tos, 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 tos. Wow, ternyata ondel-ondel papak bisa atas, teman-teman. Langsung saja yuk ondel-ondel papak kita pasangin kepalanya, teman-teman. Wow, coba dong menari dong ondel-ondel papak. Ayo dong. Wow, mantul. Ondel-ondel papak bisa menari, teman-teman. Langsung saja ondel-ondel papak kita suruh pergi dari sini, teman-teman ya. 1, 2, 3. Bye-bye ondel-ondel papak. Wow, ternyata ondel-ondel papak mempunyai banyak mainan, teman-teman. Wadidaw. Di sini ondel-ondel papak mempunyai gendang, teman-teman. Mantul. Nah, di sini ondel-ondel papak juga mempunyai popit, teman-teman. Mantul, popit berwarna ungu. Gambar kuda, teman-teman. Wadidaw, dan juga ondel-ondel papak mempunyai boneka jerapah, teman-teman. Wadidaw, mantul. Dan juga ondel-ondel papak mempunyai Hello Kitty bermuka warna pink, teman-teman. Wow, mantul ya, teman-teman ya. Ternyata ondel-ondel papak juga mempunyai boneka karakter. Namanya boneka jamur, teman-teman. Wadidaw, mantul. Dan juga ondel-ondel papak mempunyai mobil pemadam yang gede, teman-teman. Wadidaw, mantul. Dan juga ada anak mobil pemadam, teman-teman. Mantul, ternyata pemadamnya ada 2, teman-teman. Mantul, guys. Wadidaw. Ternyata ondel-ondel papak juga mempunyai boneka karakter namanya Boba, teman-teman. Wadidaw, mantul. Dan juga ada mobil supercar, teman-teman. Mantul. Dan juga ada si beruang. Kita tabrak aja si papak ya, teman-teman. Cus, sono pergi lu. Tuh papak, dadah. Dan juga ada juga di sini mainan sapi, teman-teman. Kau mantul. Dan juga di sini ada boneka Hello Kitty berbaju warna ungu dan juga berbaju warna pink, teman-teman. Wadidaw. Kanan kiri, putar-putar jari. Ternyata ondel-ondel papak juga mempunyai donat, teman-teman. Wow, mantul. Donat berwarna kuning. Dadaw. Dan juga ada bebek berwarna kuning. Wow, mantul. Oke, teman-teman, sampai sini aja videonya ya. Dadah, teman-teman. Bye-bye. Bye-bye, teman-teman.